n'akaga gakomeye cyane, bikaba ibintu byongeye gukomera, bikaba ibintu byongeye kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara yongeye kubica biracika hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo FARDC. Magingo aya ngaya imihanda itandukanye, inzira zerekeza Uvira zirimo imirambo y'abasirikare bamaze kugwa ku rugamba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 21 nibwo inkuru isesekaye mu binyamakuru bitandukanye, nibwo inkuru igiye ahagaragara y'abasirikare baguye ku rugamba, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ibirindiro bitandukanye bya M23 byongeye gutererwa hejuru n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'abawazalendo, bikaba imirwano ibaye mu gihe ku munsi w'ejo muri teritwari ya Rucuru mu bice bitandukanye byerekeza mu gace ka Katsiru hari havuzwe kurasana gukomeye cyane, hari habereye imirwano karabutaka. Ni imirwano yasakiranyije wazalendo MCDP ndetse n'abarwanyi ba M23, aho guturuka isa 10:16 ku musozi wa Bukombo werekeza i Katsiru habereye kurasana gukomeye cyane, habereye guturika kw'imbunda ziremereye nk'uko amakuru yacu abitangaza. Katsiru werekeza Imweso werekeza ku musozi wa Bukombo habereye kurasana gukomeye cyane. Bivugwa ko iki gitero cyatangiye ubwo abarwanyi ba General Sultani Makenga bagabaga igitero gikomeye cyane hano kuri uyu musozi, ariko biza kurangira ingabo za Kongo FARDC bitewe na support y'abasirikare b'abarundi baturutse Imweso bacanye ikiswe ibisasu biremereye bakurasira abarwanyi ba M23 16 bahita batakara ku musozi wa Mushango, dore ko iyi mirwano yaje no gutera ubwoba abaturage batuye ahangaha i Mushango. Bose bahungira kuri uyu musozi wa Katsiru, kuko uyu musozi wa Katsiru uri mu birometero 4 gusa uvuye ahangaha. Hari harimo kubera kurasana gukomeye cyane. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bagize bati: twabonye ibintu biteye ubwoba, twabonye abasirikare bapfa, tubona abasirikare benshi birukanka, ariko ibirimo kuba ndasaba isi yose, ndasaba perezida wacu Felix Antoine Tshisekedi kuza akadutabara, kuko ibintu birimo kurushaho gukomera, ibintu birimo kurushaho guhindura isura. Aya makuru agiye ahagaragara nyuma yuko hari n'amakuru menshi akomeje kugaragaza ko magingo aya ngaya Uburundi burimo kohereza abasirikare umunsi ku munsi, Uburundi burimo kohereza ingabo uko bwije nuko bukeye, kuko magingo aya ngaya mu mujyi wa Uvira harimo gushyirwamo amabatayo menshi, harimo gushyirwamo amabatayo menshi agomba gusapotinga FARDC igakubita M23 ikayiboza kwinjira hano mu mujyi wa Uvira. Kikaba ari nacyo cyatumye Uburundi bwanga kwinjiza abaturage berekanye ibyangombwa bivugwa ko ari iby'abarwanyi ba M23. Amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi, amakuru dukesha Soso Media Burundi, avuga ko guverinoma y'u Burundi yanze kwinjiza abenegihugu 8 b'abanyekongo baregwa gutemberera mu bice M23 ifite, bakanakoresha ibyangombwa bahawe n'izi nyeshyamba. Iyo nyandiko igira iti: ku ngingo ya 5 itegeko nimero ya mbere ryo kuwa 25 ryo kuwa 25 Ugushyingo 2021 riteganya abimukira b'abarundi bujuje ibyangombwa ko bagomba kujya ahariho hose, ariko ku ngingo yavuguruwe ku itariki 30 z'ukwa 11 2023 igaragaza ko umuntu wese ufite ahuriye n'abarwanyi ba M23 agomba gusubizwa inyuma. Ibi kandi bije bikurikirana n'amakuru amaze gushyirwa ahagaragara mu minota mikeya agaragaza ingabo za Kongo FARDC zirimo kurasana na M23. By'umwihariko amakuru yizewe 100% nuko magingo aya ngaya urugamba rukomeye cyane rurimo kubera ku musozi wa Runingo
uyu musozi ukaba uri mu birometero 22 werekeza Uvira, nk'uko mubibona ku maso, nk'uko mubibona ku mafoto nkomeje gushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Abarundi bamaze kudeployinga ibikoresho, bamaze kumanura igikoresho. Agace ka Runinga n'agace kari strategique cyane cyane ugana Uvira, nk'uko mubibona ku mafoto turimo gushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Uvira harimo abasirikare benshi mana y'isi n'ijuru, harimo abasirikare benshi, bigaragara ko isaha iyo ari yose, umunota uwo ari wose, aha Uvira ibintu birimo kurushaho gukomera umunota ku wundi, ibintu birimo kurushaho guhindura isura, kandi iyi ntambara ikaba ikomeje kubica bigacika, mu gihe mu minsi 2 ishize ingabo z'u Rwanda RDF zakanze isi yose bitewe n'imbunda, bitewe n'ibikoresho bya gisirikare u Rwanda rwamuritse mu nama ya ICC ko yabereye mu Rwanda, aho ingabo z'u Rwanda RDF by'umwihariko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame anagaragaza ko bamaze kugera kuri byinshi, by'umwihariko yongera kugaragariza ibihugu birajwe inshinga no gutera u Rwanda ko isaha iyo ari yose, umunota uwo ari wose, uwahirahira ashaka gutera u Rwanda nta kabuza biteguye kumucanaho umuriro. U Rwanda kandi magingo aya ngaya rurateganya ko mu myaka iri imbere ruzatangira gukora za drone ndetse n'ibifaru, maze bikazajya binagurishwa mu bindi bihugu. U Rwanda kandi nicyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite abasirikare barinda umutekano mu bindi bihugu, aho u Rwanda rufite abasirikare barenga 10,000. Hari abari muri Central Africa, hari abari muri Mozambique, hari muri Sudani ya ruguru. U Rwanda kikaba igihugu cya kabiri ku isi gifite abasirikare babungabunga amahoro muri UN. U Rwanda hari uruganda rukora intwaro rumaze igihe rukora, ndetse mu bikoresho bya gisirikare byifashishwa mu bikorwa by'umutekano byamuritswe mu nama mpuzamahanga y'umutekano ya Afurika ICC, harimo imbunda nini ndetse n'intoya, zose zirimo gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation Remico, rukorera ibikoresho bya gisirikare ingabo z'u Rwanda RDF. Mu zindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu byinshi kubona ibikoresho bya gisirikare. Ni uruganda ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali, rukorerwamo intwaro zikoreshwa n'ingabo zirwana ku butaka, ingabo zirwana mu kirere, ingabo zirwana mu mazi, ndetse n'ibindi bikoresho. Remico ikora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro zo muri Israeli, ndetse zemewe gukoreshwa ku rugamba magingo aya ngaya, zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Israeli gusa. Mu mbunda zikorerwa mu Rwanda harimo iyitwa Masotera izwi nka pistoli, imbunda nini zirasa mu birometero 500, harimo nk'iyitwa Sniper Radar, Sniper Night Vision, zifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 800. Harimo kandi izo mu bwoko bwa machine gun nka Neva Origimi, ifite ubushobozi bwo kurasa mu masaha y'ijoro umwanzi atarimo kumva. Byinshi mu bigize imbunda bikorerwa mu Rwanda, uretse nk'amasasu, ibikorerwa mu Rwanda ibyinshi binatunganyirizwa bikorwa mu bikoresho bivuye ku butaka bw'u Rwanda. Usibye amasasu, usibye ububiko, nibyo bituruka hirya no hino mu bihugu bisanzwe bifitanye ubuhahirane n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Magingo aya ngaya nabonye bamwe mu bakuriye ibihugu
vyabo bakomeje kugenda bibaza ukuntu u Rwanda rugeze kuri ibi ngibi, nyamara u Rwanda rwamaze kugaragaza ko rwiteguye gucunga umutekano w'Abanyarwanda, rugacunga umutekano w'ibindi bihugu bitandukanye nk'uko rukomeje kubikora mu minsi iri imbere, nk'uko rukomeje kubikora mu zindi nshingano, nk'uko bikomeza kugaragazwa na His Excellency Perezida Paul Kagame. Reka tubashimire wowe udukurikiye bwa mbere, udukurikiye bwa kabiri, tugusabe gukanda like, share ndetse na comment, amakuru uyakurikire 5 kuri 5.